othe meumirie na njira nene aria maumite mwena wa Embu aria maumite mwena wa Nairobi maticereirwo koguo moke ni hindi gaceni ge stage yeciria mundu uria urerorera haria Kameme TV ri ni arona gaceni ni hindi ge stage ni arona andu uria magiire mwago ite ni nyinge pio gutire kindu tunyihanyihirwo guku Tony Young niwe urathie stage Tony Young ekuingira hau ndagika kadhaa ruari aruge ho asikamure riu ije cia githambio ni gaceni Wanya Thiondo no wega kuga it is really the after party ya Madaraka Day. It is what it is. Na uria ndanyita muthenya wa muthe what I've gotten today to nginya ithambio tene kuyakwo maguta irahakwo nginya itari thambie Kiuria kinene uria niki wehumba nguo ciene gitumi kira ndehumba nguo ici nga notice matira ndambura ona te wekirire manyatha gutire mundu urona manyatha gutire mundu urandambura guko njikarite mathene ndi wika ndi na nyama ndi na kinywaji na gutire mundu turanjariria ugukinyete guku wi Gathemba chef Gathemba riu atuika ki ndatuika ona mcondoro tondu ariri gutara kindu kuroka nyona kana hi ndagituika mathaire mekundambura ahikia amwea tigai kuiga Wanya Thiondo na heho riu kinya riu ciandema ciandereka cigue heho athiri twegihire mundu ona aiko maica no mayari ona ciande cikihakwo maguta twiki atia na loto kira tureka ni kaundu simple muno urathio hari ha M-Pesa paybill wathaka na ciringi 60 paybill ni 77700 account name ugekira kiugo Kameme amount thaka na ciringi 60 tondu githie kwihanda top of the hour urahurirwo maita na ngiri 20 uguo no wihotanire 1.2 million na hivyo ndivyo mambo ilivyo moto ni maranjegeka basa no uguo by the way ninge no wega kuririkana tondu no wega tukiririkane muthikiriria mundu ureciria ni aroka Alex wa Jamii ndakatinde akiria maregu mihango ne na ihenya na we live thini wa Kameme TV na Kameme FM na ithu tutire itheru turenda gutigira mundu wothe uroka ni akinya ndiwe mundu uria wibara kana kwina space digaru space ni nene pio guku nie nikio ona ndetwo kuma haria gate-ini ona twina nginya mundu wetagwo MC Gitoero twina mundu wetagwo MC Big G koguo riu haha ri space ni nene Gitoero nuwona ni hindi girakinya o ni gestiu ndina neke gadu nikiona na nuwona parking ni nene onake ni akiona parking so now parking ni nene na ni ngitire nikiona thigari nginya iria cia mucingari cie guku ni uguo mundu apaki ngari yake isi gitiri koguo riu kuma uria rauma mwena wa Nairobi waigire haria makutano ni ukuona Jamii Executive Gardens twi highway ni umete mwena wa Embu utakinyete Nice City twi haha highway ni na igongona riri riothe rirugamirirwo ni Jamii Pishori Rice na ni ngukwirite kwina offer nene muno cie kuria Naivas ni ciothe na Quickmart ciothe Jamii Pishori Rice na kaundu karia kamakirie ga Quickmart kuma rucio thiko ithatu Friday Saturday and Sunday bei iria Jamii Pishori Rice marendia 5 kg ithuĩ gũkũ tũmĩendagia 1500 kũrĩa Quickmart marawendia 999 ngiri nĩ ũracokerio kĩndũ koguo bei iria tũtangĩendia gũkũ mwena wa Mwea koguo ngacokeria Quickmart ngatho nyi. Are you even telling me ndenda gũkua mũcere mũthĩ ndigĩkuana 999 no wĩ haha mwĩho kũnguara 5,000 Korea Quickmart ri Korea Quickmart waingira rucio ri riu haria rucio ndeciria tondu mena nduka ithia 24 hours ri na ndeciria ndi nginyu riu nginyire koguo haria taru haria Mountain Born hau ri hau ukiingira 999 uguo kurakia. Beautiful. Ujo ni Alex wa Jamii Pishori Rice na noe CEO wa Jamii Executive Gardens. Tugo ko purposely nyodo wa official Madaraka Day after party. Na noe kuririkana nia we urenda kuigira na besha twina cio 3,300 turaneana tuma shiringi 99. The business paybill number ni 825454 825454 account wekira leta keyo kwa besha cio MC Gitoero giguku ni giakinya Buda ni aje niko oganio kuriu Noni ni moro mairia ngurutaga wira oro guko nyuma na wira mwena uria wakagio ndoka ndagera haria handu hetagwo Kandongu ndoka ndaimira ndambataru na guko guo mawanju ni ndoka na njamba ino ese gukinyete tene tiga mucene ni undu wa imam ndiraiga guko haha o haha
Yes, Tony Young ni acoko harege muthikiriria mwende na eroreri wa Kameme TV. Na no wega ukimenyithie aria mahaririirie tondu wa performance yaku. So far Gasheni katika gathambia kila kitu na kendia kile gothe kingigoreka. Riu ni ukamuri na mai ma ukamura. Ni na mai ma ukamura o toria muwe ni nyina nyimbo cia kigoco. Kou Gasheni ona gatho ni ndiri ho gutheria. Ya. Eka nyamukagire iro gareto de gatanu kana gatu. Getagwo katanu. Getitio. Ni umenyete gutigwo. Riu no he mundu rajurie kaindigagwo ni yothe. Aithe we ginya imama nguru. Asa kiu ndigocokia tondu Saturday kanitha na muhunjia witu akoo mitambo-ini riu. Basi ujue ni Tony Young, mena MC Gitoero, mathiru gukaribishana kuria, nidiramenya it's going to be fire, nidirona andu mehaririirie biu tondu uhoro ucio Gasheni akirikireria, tukwenda kuga undu umwe, Loto niraheana mbeca bata ni uthake Loto in time no rirabatara gwika ni undu muhuthu muno mundu gwitwo MC Gitoero. Horo Roto nduragithi haria thimu-ini yaku mwena wa M-Pesa Paybill ugekira 77700 account ugekira Kameme na riu tondu turakungwira miaka 60 ya bururi wa Kenya umuthi Loto urathaka na 60 bob irakuhe milioni 60 mbeca baribari no kongererwo 600,000 icio ni mbeca cia njoherera maundu makiri njonjo matigithi haria thimu-ini M-Pesa Paybill wikire 77700 account wikire Kameme na haria ha mbeca ikire ciringi 60 ni undu wa gukungwira Madaraka-ini na Loto kabisa. Ndenda tucokererie nigetha tukinegererio mugithi uria urathi na mbere kuria na Alex wa Jamii ndio kahena undu tukwenda kuongerera wa muthia before tugicokerie Jackson mitambo nigetha athie na mbere. Ni no andu ta ngura wathika na aranjuria mundu ukinyite makutano angiingirira ha hena MCA wa Kutus hena Marangi Linus Eric accountant koguo acio the ndiramera atiriri haha hatire iriga wi highway-ini ya kuma Embu guthie makutano wi haha Jamii Executive Garden undu uria wothe ugukinya haha ri na entrance by the way ni merio ni free. Actually you are being charged nothing. Yes mwago uyu rugamirirwo ni Jamii Pishori Rice koguo gutire kindu kirarihio ni free of charge. Beautiful. Nigetha wakiingira thiini wa supermarket yaku ya Quickmart kana Naivas ukagura mucere wa Jamii Pishori Rice tukirekereria na Paybill gukuririkania tondu mbeca twina cio 300,000 tuma ciringi 99 Paybill ni 825454 tugicokereria ikeno-ini ucio ni Gasheni kamugithi gagithi kuna mbere guko na ikeno ni njitagwo serikal wacha katambe na of course before Jackson uchukue ndona mundu wa kegwa kuhihwo murio thuri horo wa matuko maigi iti baba kwega muno ngai ene na hinya twina thayo na mambo ni mazuri kegwa kuhihwo murio mashete shua ande kazi Jackson ushasema Yaina thayo na mukeno gemuno Aterae Kristo ramo ikorokera Yaina thayo na mukeno gemuno Aterae Kristo ramo ikorokera Yaina thayo na mukeno Wapikele Yesu wapikele Gasheni wewe Nosha wadhuria Kiuma motito Ekalire Ate nosha wadhuria Kiuma motito Kalire ABCD Thank you so much. Thank you. Nije takwa Gasheni kairetu kanini noko inakoe asanteni sana Arios. Thank you so much. Thank you. wapikele Gasheni wewe
Wapi kelele ya Gaseni wewe? Wapi kelele ya Tony Yangi wewe? Akatute mundu gwetu Ore Musondoro nigetha tutire mundu gwetu Tony Yangi. Wapi kelele ya Tony Yangi wewe? She. Kewa! Mambo vipi, tusalimiane hewani. Wapi kelele? Ladies and gentlemen, are you ready? Muko tayari? Muko tayari? Kewa! Kerenyaga Kewa! Mashete! Tusimame wima, wimbo wa taifa. Happy Keralayo! Happy Madaraka Day! Happy Madaraka Day! Are you ready? Twende kazi DJ! Koi huwa mulio! Ba! Hewa! Koi huwa mulio! Mashete! Shwa! Twende sasa! Cheza kama wewe! Cheza kama wewe! Cheza kama wewe! We go! Ayayaya! Aha! Ninaimba oh, siyo wimbo ni maombi. Ai! Nikiomba Mwenyezi Mungu oh, aibariki Kenya yetu. We! Kwa jina la Baba na la Mwana oh, Roho Mtakatifu amina. Ai! Kwa jina la Baba na la Mwana oh, Roho Mtakatifu amina. We go! Ewe Kenya nchi yangu, tuimbe. Ewe Kenya baba yangu, ati ewe Kenya mama yangu oh, sitakuacha milele. Ha! Wewe! Twende sasa. Aya! Hey! Nishangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Tujivunie Kenya, tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu. Tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata This is DJ Ricky Wade. Are you ready, people? Mwe tayari? Twende sasa. Aha! Hey! Twende sasa. Ayaya! Ah! Wewe Nekorera niegerarera Gavya iteka remba rondari Ona taita kono kitawe Ndari Oro aha Ona taita kono kitawe Ndari Aha Ona kengu kuira Te wendo ni wendo
Ramotiga, waigua ramote, sodwari na mwana. Tiga kumote, mwikaranie, wahota kwere, onyaka mosie. We go one, mokuona. Wahandi oneawa, natotia menyaga, atiuri morio itauki wanjo. Wiki, we sing. Natotia menyaga, atiuri morio itauki wanjo. Kuku, hayaya, aha, twende. Lide aikiri onjeba, neguato eranire, neto tungate, tutikanyitwa nekirumi kia baba. Neto tungate, tutikagwatwa nekirumi kia baba. Ora takwa liria twasemanirie, atugitwe itu andari no tukaranie. Iwe siragia niye ndi millionaire. Lugaga ruru tiona mweri. Waigua ni ogothie niye ndi kunyitite. Waigua ni ogothie ndari wina marua. Igakondwara bibidi ndwara tete. Ekendi thuwe haria ni ege. Kaka iratura gandai mweterei ateke mariria wandigira dite gotobeiro maruani mamangoi etiro ira mwena wa Nairobi twende ebiristineke mundiata waweinoke ebiristineke mundiata waweinoke kwarwariri wakwani etemesumare kwarwando kwena twende sasa 1 2 go ya twende sasa 1 we go. Yeah. Where. Agree. We go. Hey. Ay. Point us up. Twende. Aha. Ta. Hey. Aha. Igeri kone neke na twagetaga wajiro. Mwane wanyina ndego na kukawaji. Ayaya. Mereta idako mena tadiri kania karo. Kare waina gatogethie gethegi muthia mutu. Kamivi. Karo kire. Wero shwa. Ire tikia ni wete mahano shwa na chu. Hey. Pulo. Kerenyaga hey. Kerenyaga ha. Kerenyaga ha. Machete. Shwa. Wapi kelele ya Madaraka Day? Tusalimie walioko nyumbani on Kameme TV. Wapi kelele? Tusalimie walioko nyumbani Kameme TV. Tuwasalimie kwenye ile kamera walioko nyumbani. Wapi kelele? Kule nyuma tusalimiane hivi.
hivi nikisema kabisa Kohi Machete shwa 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 DJ Wilda. This is DJ Ricky Wayne. Twende sasa. Ateke. Wale wa maito tiga wetigera wa monai hau tokinete twererete na thina umata thutũkania ya kũrĩa na ikũmbĩ noguo ngĩona mũigua ciamĩte kũmatha kũrĩa thakũnyũkatũ irio nĩ ngogoyo ya igwai ĩreragĩra rũkũ-inĩ mĩaka ya kũigana igenda kũririkana thĩna twarerirwo naguo matũigĩte na ndogo tari kũrĩa ngũthigwo Maitwa irimo dire no tuko tamu ne koi mweko na rigito cia rigisa nire othoni akirwa thie na mbura yure morinde makinyai pare amokai ukabiko kiane ajega maitwa dire tekyo na kianoi tugetigo na baba na mwale wa maito tugetigo gutiro giarutire ongerikoi baba ndaturumbu yagia tu Twisty. We go. Yeah. Ende mwendeka mwana kanini maitone agena ora morio kuranga na irenya we tukandiri idia koro maito vito ndikamwetaretwa andika mosengora mame emwetaga kyani wa Peperusa. I'm on the run. Yeah. And then I just run. I'm on the run like a fugitive. We go. I'm gonna be iron like a lion. Inside we. I'm gonna be iron like a lion. Inside. Rock lion. Whoa. We go. Ruka chu. Ruka chu. We sing. I wanna shake me great. Why you wanna shake me great? What in the Kebwa? I wanna shake me great. What's up? Why you wanna shake me great? Moto, Reka. I just wanna shake me great. We go. I don't wanna shake that great. Are you ready? Shake me great. Why you wanna shake me great? Pa. I wanna shake me great. Ruka chu. Why you wanna shake me great? Ruka. Why you wanna shake me great? I don't wanna shake me great. This how we do it. Shana sha isiwa eri. Deria share misiri. Nesha ruti da gewera. Wera ware morito. We go. Shake your dread rasta. Ooh. We go. We prayed. We wanna shake that grave. Ain't got no right to touch me grave. Why you wanna shake me grave? People. Welcome to the hewa. This how we do it. Right on time. We sing together this one. Madaraka de special. We sing all of us.
one let's together and feel alright. Children of joy, we sing love. That's one let's the Lord. Feel alright. Let's get together and feel alright. Thanks and praise to the Lord. We sing together, we go. We go. 1, 2, 3. 1 and 2. Kushoto, kulia. Kushoto, kulia. Kushoto, kulia. Aya. Yeah. And another one. You got to give it a try. I love him. If you want to fly. You ready for this one? We sing. Hoyo, Kawa, Machete. Roll it out, DJ. This This is how we do it. Ricky Wade. I see you on the honor. We sing together. 1, 2, 3. Okay. We sing the chorus now, ladies and gentlemen. no yanga yeri andu mithemba mingi kuri na itonga na ni kuri na thini kuri na hoti na matare hota kulingana na githimi kia mwathani kuri na hoti na matare hota kulingana na githimi kia mwathani ona warata amundu thino ningi kuri mendete okona riri oratheka na mono gita maithori makeheta nduka magugu kirio maoyo teithio na mono gita maithori makeheta nduka magugu kirio maoyo teithio uri kwendete mutima na gaikinya tondo mutumia waku ni muthaka Paukwa sahani mchelegani mchelegani sema jamii mchelegani wapi kelele ya jamii Pishori wapi kelele ya Kameme TV wapi kelele ya Kameme FM na demwiria tsetwe na ofeno Korea Quickmart and Naivas mushere wa jamii Pishori. Hii ni kilo 5 na vile vile pia tuko na offer, tuna offer bado ya kilo 2 Korea Naivas and Quickmart
offer kuanzia leo stretching all the way to the weekend. Na vile vile pia Bwana Alex akifikiria atai-extend perhaps inshallah for the next 2 weeks. Maundu makwa ni mega muno makiria. Mushere uthiritwo wega kuma muguda, mushere wa kimerera, mushere ukeneirwo. Sema Jamio. Jamii Kabisa DJ roll down. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. This is DJ One, 1, 2, go. Ambia wakinya na Ivasa githia kigosi na muthuri uria wa muthigi gitago ngindi imwanjikire wega muno ni kuhe kiama ikionjeragia ndeto ici njoe ndĩkinyĩire nĩ matanya ndogira kimenyia menye mũrigo ũcio nĩ wakũra ndangiuga tũtiamwĩrĩte Ay ay ay. Ay 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 ay. Wanjiro acege mami wa kaunti Murang'a na muthuri tate kũraga ithe wa Nyawĩra thengiũ mũno nĩ inyuĩ mwatũmire kĩna rĩtwa ĩrĩa kwarĩ ũraigana hĩndĩ gũkĩire Ngai amũrathime na mwaramerie mĩhaka ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Asante. Asante. Ay ay. Ay 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 ay. waka waka Ay ay ay. Wewe twende sasa. This is DJ Hey. acha usiwara ukayukia rugaithi MCA mũrata wakwa wa Kikuyu na muthuri wetagwo Kĩoyo ũrĩa wa Mũrera na ngabana Mwangi wa Iria gwitũ Mũrang'a nĩ athuri matamărutaga wĩra na kĩo woe mũkinyĩrĩro hau na muongerere Mami witũ nĩ wanjiarire mwarĩ wa mũgwa ũkĩnyangithia wega biũ ngĩgĩa mũgambo Ngai akũrathime na kũhe matukũ maingĩ na mũtumia wakwa nĩ ngũnjerera tona makũnduga wega ngĩthiĩ gĩthũkũmĩro-inĩ ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Sasa, tusifu sasa. Tusifu. 1, 2, go. Ay. Ngai no akũrute From nothing I will do something or become someone Ay. Ngai no akũrute from nothing I will do something or become someone arutwo mothani marĩ wa andũ simple ico marutĩte okũndũ simple arutwo mothani marĩ wa andũ simple ico marutĩte okũndũ simple Ngai no akũrute from nothing I will do something or become someone Ngai no akũrute from nothing Ay ay ay. We go. Twende sasa. Twende. Nipala. Nipe njia hapo, nipe njia hapo. Nipe njia hapo. Nipe njia hapo. Twende sasa DJ. Njia hapa. Ayaya. Lucas.
Are you ready for Tony Young? Wapi kelele ya Tony Young. Ladies and gentlemen, wapi kelele ya Tony Young. Are you ready for Mike Roa? We. Uganegoke. Wapi kelele, ladies and gentlemen. Kero Nyaga Siwasiki. Wapi kelele ya Tony Young. Yeah. Hey. Maudo kuwagera dhini wa Jamii Executive Guidance hapa Mwea. Nagweria tuna ofa ya mshere. Tuko na ofa ya mchele kilo 2 na kilo 5. Korea, Quickmart and Naivas. Maudo kuwagera, ladies and gentlemen. And yes, before Tony Young ingie iko pesa taslim. Ikirahela dhini wa M-Pesa paybill 825454, ladies and gentlemen. 825454. Account name is K. Amount 99 shillings. Tulisema Mosherene mwega. Mosherene mwega. Mosherene mwega. Mosherene mwega. Mosere wajami. Mosere wajami. Mosere wajami. Mosere wajami. Mosere wajami. Mosere wajami. Mosherene mwega. Mosherene mwega. Mosherene mwega. Mosere wajami. Mosere wajami. Heshiko mosere wajami. Mosere wajami. Mosere wajami. Kabisa. Alitamono makia, thank you Warutore. Wapi kelele ya DJ Ricky Wayne. Wapi kelele ya Ricky Wayne. Wapi kelele ya DJ Ricky Wayne. Njoo hapa. Njoo salimiana wewe. Ole Msondro wako wapi? Ole Msondro wako wapi? Yeah man. Ruka raka. He's very shy. Today tunampenda sana. Sema tu. Andũ a Kĩrĩnyaga mũrĩega, andũ a Mwea mũrĩega, nĩ mũkenete, nĩ mũrakenio nĩ mũgithi, nĩ mũkwenda tũthiĩ na mbere. Aya na ithuĩ tũmwendete mũno, niĩ njĩtĩkaga DJ Ricky Wayne kuma kwa Finest Entertainment. Thank you. Niko na request moja, endo utafuta before nani wafanya hapo, nicheze Ja Rastafari ya Mighty Culture. Sai. And then, ladies and gentlemen, watch and emulate the official sponsor of this party. Wapi kelele ya CEO Alex. No, siwasiki. Wapi kelele ya CEO Alex. Murega rĩngĩ. Nĩ mwakena. Kĩgũa. Nĩ ndĩmwendete mũno. Na ndakena muno nĩ kũmuona. Sherehe ta ici neria hanini o hani gwete kiugo kimwe niĩ nĩ ndĩmwendete muno. Kũrĩa mũico nĩ mũranjigua. Njĩtagwo Alex wa Jamii Pishori Rice. Kũndũ gũkũ nĩ Tony. Nĩ ũkwenda uinũke ũtarĩ mũcara? Aya gĩkirie hani. Nyambe ngeithia andũ akwa. Andũ aya nĩ akwa. Na andũ aya nĩ mendete Jamii muno. Tiga no andũ ani amehuhu harĩ oguo maraingĩra harĩ oguo kuga atĩrĩ atĩ Jamii atĩ anga ndũkaingĩre Jamii wingĩre hau hangĩ. Ũndũ ũcio nĩ mũgwĩtĩkania naguo. Kũndũ gũkũ niĩ ndahingũrire nĩ ũndũ wanyu ithe tiguo. Mĩbango ĩrĩa twĩnayo na inyuĩ gũkũ nĩ mĩingĩ mũno. Nĩ mũĩ mũndũ wĩtagwo J Melody. DJ hutĩria J Melody kuma Dar es Salaam TZ for the very first time Kenya. J Melody nĩ egũka haha. Nĩ mũĩ J Melody. Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho, you're there.
unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. DJ Ndenda kumutigana miboro rwaje Melody no kwenda kumira kaundu kamwe hena mundu utekwenda kaundu ta kau kahapeni ha ithe tiguo mwagoto uyu ri kigwa mwakionire ri muico no hena mundu utekwenda riri ati gukorwo na kigwa haha amwire ati mutikaigire haha no uri uraigutio kana kigio haha hena mundu ugietwo hena mundu riu ngeigua ati mutikaigire ku jamii anga muigire ucio ni wira advertisement nie jigagira ofisi ciothe kwenda gukugwetera kaundu kamwe Jeff nie jigagira ofisi ya Kameme kamenya Kameme mauma hamwe na wa Embu ngahura murango ngauga atiri Kameme mukiuma Embu tondu njira no ino ri tureherei mugithi haha ngathie kore kwa EBL ni arugamiriri a Tusker ai johi ciothe ngamahura murango ngamera atiri ni mukorwo na event nyingi muno turari na October Fest haha na tureka event nene muno haha turarehe ini matari marehwo Kirinyaga turarehe ini matari marehwo Mount Kenya region turarehe Khaligraph Jones Major turarehe ini yothe ha na riu gugacoka gukerwo ati mutikaingire hau ingirai haha hangi ucio ni wira ithe mundu tiathie haria eke advertisement yake ugi atiriri ona nie ri ni ndona riri event ri ndarehe kigwa ri nirio kugiaga andu ndarehe Jeff ri nirio kuiyuraga koguo ri ona ni ndarehe Jeff hakwa tetiguo koguo ucio niguo iyo niyo competition no tikuga atiri guthi kwandika social media ugi atiriri ati mutikaingire jamii ingirai guku kugi tetiguo koguo twina J Melody twina anniversary ni twanina mwaka omwe itheti wega tucokerie Ngai ngatho tugukorwo na event nene muno aha turamita Jamii Executive Festive tetiguo nitwega tucokerie Ngai ngatho ni undu wa mwaka mugima koguo nitugukorwo na J Melody aini ario the wiciri nitugukorwo na Waithaka wa Jeni ni mwendete Waithaka wa Jeni tugukorwo na mundu ta Eric Omondi ni mwendete Eric Omondi koguo kuma comedy kuma mugithi tugukorwo na andu ni mwendete MC Gogo koguo ri riu mundu kwirite atiri mwagoto ucio ukuhetuke ri ati ndukaingire J Melody ni aroka haria no ndukaingire anga hena siasa ndigienda siasa ta icio mundu ni arute wira wake koguo DJ J Melody date ni mweri mugwanja reke mweri mugwanja mweri 8 ni confirmed mweri mugwanja mweri 8 na mweri kenda July twi hamwe ni mukeumeria oguo mweumeretie ndi mundu mukenu na nigendete kuma day 1 ni support iria mutuhete guku July baby so keki ya July iyo tugatinia nene muno haha to twanina mwaka omwe tugakorwo na miago mingi muno haha thank you so much J Melody DJ X66 we go you ready 1 2 4 we done iwe giza baridi na upepo kushoto kulia twende sasa yo baby unafanya nijisi special unanipa sababu ya uwepo kando yako wewe mtoto my desire when you pay down mima hutu nisijelewi oh my god shida ni nimekulia bizini shida ni sasa basi yuko moyoni wewe Are you ready now? Rocky, Kelele. Mapenzi tu nimepagawa hamjui ya kila mara ananifanya silali namuwaza yeye tu anaiweka roho yangu juu ana utoto tu sema uzuri ananipaga asali minailamba tu na penzi letu ni kama suma naulizi kama suma hata akimuna napendeza mchumba mkimwona ananichuna
and gentlemen, are you ready now? Muko tayari. 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 1, 2, go. We go. Are you ready? We go. Wapi kelele. Ceasefire. Are you ready for Tony Young? Are you ready for Tony Young? Are you ready for Tony Young? 1 time, 2 time. Wapi kelele Tony Young? It's a 1, 2, 1, 2. Check 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check 1, 2. It's a 1, 2. Check 1, 2. 1, 2, 1, 2. Check mic. Check mic. Check 1, 2. Check 1, 2. 1, 2. Check mic. Check mic. Check bas. Check 1, 2, 1, 2. Haya, niongeze mic tafadhali. Check 1, 2. Check 1, 2, 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2, 1, 2. Check 1, 2. Bas. Check 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check 1, 2. 1, 2. Check 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bas. Check 1, 2. Wendo wanendarega kwaria nonge riria turi nawe ona koro ni wandira cianyue inde ndarega ujiragoyo ni kansini yaku na niwe ocio watwaroromane tondu ira maruto igoti-ini maratheca na kaga indi ndio watuire kirimo kia wendo andu ayanyu makinyite omwea tondu uria twacemania nake ni wa tata indi wa cucu noyu ni wa gikumanda kuoera okiringa thenge cindukaigĩrĩrwo ĩona ngoro ĩta
wathirite munju ugathie Mombasa. Thank you, Tony. Hena mutumia arutwo macicio haha na nĩ mathibitarĩ. Mutumia ũcio thaa ici ndarona na naumwa na hapa, tafadhali na waomba tafadhali mũndũ hihi na yuko mahali hapa tondũ mũrĩ andũ wega-rĩ mũcokerei macicio macio. Mũndũ wĩkorwo woete by mistake nĩ mathibitarĩ. Tony Young, take it away. Githĩ wanjĩraga tũthiĩ ũhiki-inĩ ũkĩmenyaga atĩ nĩ ũgũcoka ũndige na ũthiũ. Gĩmuoka nake ũhiki-inĩ wonanagia mũtirĩ nake na ndehũgũra na kũngĩ ũkamũnĩra ritho. Wendaga kũraga ndutura igĩrĩ na iga rĩmwe ũriganĩirwo atĩ mũcemi akorire mũkungi. Ndagwethire kũu ũhiki-inĩ kwerwo kinya thegi andũ manyona mũigage atĩ nĩ kũrĩo ndĩtwo. Na niĩ ndameraga na ngoro kaba ndĩo nĩ mama andũ a kũrĩo nĩ njoi ndagwagaga muoyi. Na niĩ ndameraga na ngoro kaba ndĩo nĩ mama andũ a kũrĩo nĩ ndagwagaga. Gĩgĩtua mbai-inĩ kĩa mũcatha mĩaka mĩingĩ mĩthiru nĩho mwendo wakwa rĩragĩra natindaga ngĩinaga njikarĩire kaiga ĩmũragĩre ngita yakwa. Ũi nĩ ndakũrutire kwanyu ndeciragia nĩ ngakua